Kodwa sebemzonsundu igama lami ngikusifiso enesoba noma Zumbilana indawo yakuBhukazi elisikisiki ilimpondo ndika kumXhosa ngineminyaka engama-38 ngingummi walapha eSouth Africa. Ndingavuya kakhulu ukuba ngake ndifumane le role nidlalayo yokuba ngumuntu ofunekayo owenza isimpondo. Ndiyathembisa kwaye futhi ngenza umsebenzi ongcono ngoba zininzi ezinye izitori engike ndadlala kuzo. Ngingabalula njena isimo sekhaya ndibe ndi-actor khona as iking. Ngangiyona nkosi eyayinobuhalahume kakhulu futhi yenza izinto ezingathandekiyo ebantwini. Eso sitori sathu sadlala kwezinye ze-channel ezikhona ezinkulu zalapha eMzantsi Afrika. Ngibalule futhi esinye ibali futhi engike ndadlala kulo elibizwa ngoba ubunzima bempilo. Ubunzima bempilo nabo obunye enye ye-production ezinkulu endithanda sebenza kuzo apha kweliphondo lethu lase-Eastern Cape. Ndingavuya kakhulu yafumaneka kwezinamba ezithi 0730429800 with email yam address engu robbenmisi860428@gmail.com.